Department of Minorities Affairs and Nasaba Imphal East ki Yaripok Yambing Primary Health Center ki staff quarter amadi top sing dagi undergraduate girls hostel ngasi Chief Minister N Biren Sangatun miyam sinakray. Maitai Singi culture Khatana Manipur ki culture ne hai yaroi lamdam sila khundam ne diba puri ki culture na Manipur ki culture ni hai na maidingu leshen sana jaw na pungokray. Indo-Myanmar ngam kai paring dele more town gi nikum doiswa Assam Rifles more police and women police ki apun bakang bu mana lupa koti kuri panom gi sen pamoja da makal ke agin drug sing phagat pangam kray. Amasung October kun mapan na se aseng bahyang ay yini pan benumi October kun tranate maramasina lamdam sa kimiyam na numida sida ningol chaku upang Tokyo hay na ganglay pak calendar board ng Kongorkli. Ma'am kurum jari adom yang brief impact news ne hausi pungjas pabu maru pausing miyam na pijari. Manipur lenga ke Department of Minority Affairs na Sabah Imphal East ki Yaripok Yambing ki Primary Health Center ki staff quarter amadi top sing tahagi undergraduate girls hostel ngasi hauno bimatung ina Chief Minister N Biren Sangatun na miyam na sinakray. Department of Minority Affairs na sindana pangthok ki ngasi ki thoram da han bu oina Yaripok Yambing ki Primary Health Center ki staff quarter Chief Minister na sangaki madugi matung da top sing thada muglak tuna undergraduate girls hostel Chief Minister na sangaki top sing thada pangthok ki bangasi ki thoram ma mari len Chief Minister na hai malem gi oina ai ngasagi khal kairak gi thok li issue si arrive issue ma oidre khal kai ba sina maram moira Manipur chak tang gi phibam phaw lakli maram asina lenga ga sina green Manipur ha mission phaw hawdok tuna u tha bi thabak sathari mission asigi makada ukhul gi khul chani humpu tareta ekar manga digina tarap phaw chawwa anoba umang sing samgatna na thawrang leire tampa ki oina su u tha bi thabak asima pham khara da hawre adubu kanagum khul sing umang samgatna na mafam leire ga de lenga ki mari lena sing pau pibiu mafam adu umang am samgat pagalone na akoi bada leire miyam gidamak open gym amamam su hangani loina na state ki state asigi hauki ba sahi khara sida education da ahen ma miyang sang gi chang hengalak to na lairik haibu mi gi masing hengalak le lenga ga sina su hanak ta nauna paket pa lairik yeng minas haibu mission gi makha da state asigi tongan tongan ba mafam da mai roi lising ni pan hen gi lairik tambada mateng pangkhre loina na state asida mamang da law and order gi phibam phalam da ba du sunga sidi BJP na luching ba lenga ga si lakpa da gi law and order gi phibam phagat le masina maram oiraga state asida foreign da gi lamkoi ba mi lakpa gi sang su nong monong gi hengalak le phongdokhi nakal lamramda Yaripok ta miyam gi apam gi matung ina Tulhial SDC gi office porom pata hangli ba sisu athu matam da Yaripok ta hanglagani phongdokhi isa thoki bada ai gi pure ba thoki bada hanjal lagan na hanjal oira khangdabi ai gi isan nupi thoki bada kari thong bada ge ima thoki bada kari thong bada ge ningnik launa leiner ba society do ngasi sahi ani makai sida fagrabani lebrabani na makhata na lemhauri ba punsi gi mirol mayam se masi sumaina ngasi gi sahi ani makai sumaina ingna leina ba ai sumayam na apil domingi ai khoi ga wakhalon manaba praja gi seva tamingba laibak niyamna hena luna loba ai gi sagi khana badagi adugumba leader piyo ai Manipur praja bu nungai na intact thamge ai bisai na sumade mayam ai Ngasigi thoramadu ko marilena Forest and Environment Minister Sam Kumar hai ki bada ngarang hangang sing da uthabu thoramam da Green Manipur Mission ki brand ambassador Ilangwam Valentina yaw ki da bi matang da media da yaro ki bo wapam du laibak thibane Valentina se lairik tamliba mahiroi ama oibagi matak ta ngarang ase imung manung gi asin ba maram orga saruk ya ki da bane department gi maike gi he gyari bo makai Maki study da akai ba pi da mawong da maki manglal adu mangphong na ba hona gani loina na andro constituency gi oina han ba khongthang da paikhat ka da ba thabak sing da yawri ba education ama the health sector asi thabak ayam ba mai pak pangamle sahi khara si da andro constituency asi Manipur gi constituency ataina tamjana pham oira ba mafam ama oiba ngamlak lagani phongdoki ngasigi thoramadu loirak pada top sing tha da leba nongpo ni thaw amadi ma panthoi bi gi laikol da Chief Minister na luching du na Korea gi saknai re artist DJ Soda amadi Green Manipur Mission gi brand ambassador Ilangwam Valentina yauna u char kya su thaki Kasi pandam de onama Prime Minister ke pandam de onama chief se pandam de male mama sema kanda ndama sawa panda nupi se lai hekta ba yade
मोइन लमदमसे शांति पुरगदोरिबनी इमाइब इमाल मिथो जाउदि यादे हादन सिदि अदुगि पांदन मखादा मन प्राइम मिनिस्टर पांदन मखादा ओनेम चीफ मिनिस्टर एनबीएम मखादा ngasidi अंदर जुजे गाइडलाइंस को जी संगादन कोई नुपी सिंग हेना एजुकेशन इम्पार्ट एजुकेशन पिर कांदा लमदम सखन होय पांदन मसी संगादन मयाम पुनो सपोर्ट तोबियो कोर्पोरेशन पिबियो आदन अपील तोबजे मणिपुर मपुंग ओइना खुंदारिबा मैतै सिंगी कल्चर खक्तना मणिपुर की कल्चर नि हाबि यारोय लमदम असदा खुंदामिने फुरु खुदिंग की कल्चर ना मणिपुर की कल्चर नि हाइना मणिपुर की मैदिंग ओलेसन सना जाउबना फोंदोकरै वाफम मसिंग असि मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट्स MACR न सिंदुना चिंगमेरोंग दलेबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑडिटोरियम द पांगथोकी तरा सुबे स्टेट लेवल चिल्ड्रंस कल्चरल मीट 2019 द सरुक यारदुना मैदिंग ओलेसन सना जाउबना फोंदोकी बनै थौरमदु चाइल्ड राइट्स एंड यू Cry Kolkata Kusamnaduna Chayesi Oina Break the Silence in Child Sexual Abuse Let's Make a Child Friendly Manipur Habit Team the Pangtoki Thoramadu Marilena Tongan Tongan Ba Lam the Tabaktoriba Lamdamasig Masaknai Mu Mari the So Lasham Sana Javana Child Rights Award Kimana Lantoki Child Rights Award Funkrabam Maria Dudi Narcotics and Affairs of Border NAPKI Additional Superintendent of Police Townhausen Brinda Child Welfare Committee Imphal West की chairperson Thiam Raj Kishore Thawal Zone 3 की Zonal Education Officer Arambam Anil Kumar अमसुंग Imphal Times की editor Rinku Kumukcham ने Hoga mirol de hoga sanu mamang da satkiba mirol sing satkrasanu adu lehoriba laiba pikliba ngang sing na koidi yamna ko sense of nationalism sense of belongingness the sense of integration mase na koi hojit ki hongna tongan ba kang purupta belong toriba yauriba dum community singi angang sing sa sing na koi di mase leheningi masi mamangi mirol sing ga wat kre manipur da di poga sing do oiba yai tam do oiba yai anak pa do oiba yai ara pa do oiba yai india gi oina su masak na ba sung ba lok tak se su udana sikiba singi ahalaman mayam ama yaugre asumaina tampak ta leriba angang mayam amusu siroi lili udabo mayam yaulong hini pikraba leibak sidani ko Indo Myanmar ngamkhai paring dalaiba more town dagi nifum doisaba sam rifles more police sung women police ki apun bakangbu amana lupa koti kunipan rom gi senpham oiga ba makhal makha kya gi drug sing fagat pangam krai impact news ne phang paw the drug sing ado more town gi more ward number 3 Faicham beng dalaiba Hahat Haukip Chai Nifutaret Mapuroiduna Myanmar dagi Kamnik Haukip ki yumnagi favangam kibni hari powers na makatana nifum doisaba sam rifles more police samsung women police ki apun bakangbu aduna akano paw phangmadagi numit yung pung taranito makai taba matamda Hahat ki yumda thiba hum ki thabak sathaki thiba hum da yum adudagi WY tablet lakh manga listing mari crystal methamphetamine kilogram taramanga ga gram chani humpu mapan ketamine powder kilogram ani gram Shani Sumna Taruk amasung Fancidile bottle chama marifutara mari fagat pangamki drug sing adu yum adugi faklang famung amasung yum thak the lotun thamlambani hari drug sing adu fangmaga loinana khudakta hahatpu fagat paga loinana wangpong tawda drug sing adu Myanmar gi tamu town dagi matajin amasung kamkho hat koba mioi anigi ni haiba khangba ngamki drug sing adu loinana faraba hahatpu more police station khuchin nakhiba loinana logi oiba khongthang lokot pa hokre hari Breaking matungda mayambu amon taram na okchari loinana bulletin sa gimakataba pausing miyam da pijari October kunmapana se hiangrigi aseng banini panba thaban oibana lamdam sig miyam numida sa ningol chako pangthok piyo haina kanglaipa calendar board KCB na phongdorkli wafam masing si sagol ban moirang lerk leba Southeast Asia Cultural Organization SICO gi office ta pangthok pa pawmi singa udaba bana KCB gi vice president moirang them surjit na phongdorki banei Pawmi singa unaba the M surgeon makatana lamdam se phong calendar khara da chahiye se October kunthra da ningol chako bagi numit ni hana phong liba si live activene tha se lak liba tang kumapan lebak pukun mi se asengba ningol chako bu numit nei masi asengba achuma scientific oiba calendar gi masana tajaba ningol chako bu numit nei DIPR na puthok pa chahiye se calendar tha se tang kunthra da ningol chako bu numit nei hana iriba si live activene maramaduna scientific oiba calendar phong duna Lamdam asigi miyamda aseng achumba lambida lamjing si hana moirang them surjit na apel torkli hiangai gi nini pamba haibsi ningon chakoba haina adum parampara dagi akogi adum leirabani haribasi numit asigi kaino gi pung
ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 7:13 ꯁꯦꯀꯦꯟ 2ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯄꯥꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:48 ꯁꯦꯀꯦꯟ 38ꯗ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡ 30ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 30 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯕꯣꯔꯗꯇꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ